It-tensjonijiet fl-Iran u r-reġjun tal-Golf qed jolqtu direttament il-prezz taż-żejt. Fis-swieq internazzjonali l-prezz qabeż il-$100 l-barmil, żieda li kienet ilha ma tidher sa mill-2022. Ir-raġunijiet attakki fuq tankers taż-żejt u l-gass, tensjoni militari u tħarbit fit-traffiku marittimu. Fil-qalba ta' kollox hemm l-Istrett ta' Hormuz, passaġġ bejn l-Iran u l-Oman, u l-mappa jidher żgħir iżda wieħed mill-aktar punti strateġiċi fid-dinja. About 20% of the world's oil flows through there on a daily basis. Minnu jaddu madwar 20 miljun barmil żejt kuljum u minn hawn jesportaw iż-żejt tagħhom l-Arabja Sawdija, l-Iraq, il-Kuwait, l-Emirati Arab Magħquda u l-Iran. Minn hawn jgħaddi wkoll ħafna mill-gass naturali tal-Qatar, prodotti tal-enerġija li ma jmorrux biss lejn l-Asja, iżda wkoll lejn l-Ewropa. Imma l-gwerra qed biddel kollox ta' taħt fuq. Aktar minn 200 tanker waqfu jew qegħdin jistennew qrib l-Istrett ta' Hormuz. Xi kumpaniji qed jirrifjutaw li jgħaddu minnu minħabba teddid u attakk. It is not officially closed. However, there is a sort of de facto closure of the Strait of Hormuz. L-isfond tal-gwerra Russa fl-Ukrajna u l-Ewropa issa hija dipendenti aktar mill-importazzjonijiet mir-reġjun tal-Golf. Il-konsegwenza hija immedjata, inqas provvista fis-swieq u l-prezzijiet telgħin. Xi raffineriji fl-Asja u fil-Lvant Nofsani saħansitra waqfu l-produzzjoni bħala prekawzjoni. Il-pajjiżi qed jippruvaw isibu rotot alternattivi, pipelines mill-Arabja Sawdija lejn il-Baħar l-Aħmar u oħrajn mill-Emirati Arab Magħquda, imma dawn jistgħu jieħdu biss parti mill-produzzjoni. Not everything can move away from the Persian Gulf to the Red Sea. So essentially this really narrow choke point waterway is critical to the global economy. U d-daqqa mhix biss fuq iż-żejt. Il-prezzijiet tal-enerġija qed jitilgħu dan ifisser inflazzjoni ogħla madwar id-dinja. This higher inflation will impact the end consumer in a whole different number of ways. Costs for travel will increase. Costs for groceries, in terms of the cost of getting groceries into supermarkets, will increase as well. And those are just two of the two critical ways in which it will impact the end consumer. Jekk il-konflitt ikompli, l-esperti wissew li l-effetti se jkomplu jinfirxu. Mis-swieq tal-enerġija sal prezzijiet fil-pompi tal-petrol, tal-ikel u tal-prodotti essenzjali ta' kuljum.